Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze ku makuru yo kuri no saha. Imiryango irenga 400 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki ivuga ko iriko irimugwa na leta ku nguvu. Ibaze nk'ahantu twabaye kuva muri 45 ahasokuru batubwira ko bahawe n'umwami Mwambutsa, natwe turavukira aho hantu kugeza iki gihe twari tukiri ngaho, twarunze kuva kera ni hamwe nyene kumbure nk'eka abategetsi batemera abandi, umuntu yangajwe wumva yobaho gute. Uyo abo ni bamwe mu bari muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ari kumwe n'umushikiranganji wa mbere Jean-Michel Sama Lukonde yakiye abadepite bo mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Ituri. Abantu 25 bishwe muri Sudani yo mu manuko. Abayobozi bavuze ko ugwarukago mu miryango ibiri ibana mu buraruko bw'igihugu rwatanye mu mitwe biturutse ku mbibe zitandukanye uturere twabo batumvikanye ko. Ayo makuru yacu turayashika ko mu kanya kari imbere nayo yavugwa hirya no hino ku isi. Abantu 25 bishwe muri Sudani yo mu manuko. Abayobozi bavuze ko ugwarukago mu miryango ibiri ibana mu buraruko bw'igihugu yatanye mu mitwe biturutse ku mbibe zitandukanye uturere twabo batumvikanye ko. Idonido y'inkuru Eugenie Mukankusi. Urugomo rwabaye karande mu bice bya Sudani y'Epfo rukururwa no kutumvikana mu turere turimo inzuri, amazi, ubutaka buhingwa n'indi mitungo kamere, akenshi abantu bakabigwamo. Politiki idahamye y'igihugu akenshi ifasha mu guteza umurindi izo mpaka mu turere bigahembera urugomo. Mu rugomo ruheruka, urubyiruko rufite intwaro rwo mu muryango wa Twik muri leta ya Warap ku mupaka wa Sudani kuwa mbere bagabye igitero ku batuye mu mujyi baturanye wa Abeyi, naho ni hafi y'umupaka. Urwo rugomo rwarimo imbunda rwaguyemo abantu 15 bo ku ruhande rw'abatwik, nk'uko Ariek Mayar Ariek, umudepite uhagarariye leta ya Warap mu nteko ishinga amategeko y'igihugu, yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters. Abandi bantu 12 bari batuye Abeyi barishwe, harimo abagore 2 n'umwana. Byavuzwe n'umuyobozi mu karere Deng Ajak. Abayobozi bavuga ko impande zombi zimaranira imbibi zitumvikanaho z'ubutaka buri ruhande rwiyitirira. Amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu myaka 3 ishize ahanini arubahirizwa, ariko guverinoma y'inzibacyuho yakomeje guseta ibirenge mu bijyanye no kunga imitwe itandukanye y'igisirikare. Ishami rya ONU rijejwe amagara y'abantu OMS rivuga ko urucanco rw'indwara yo mu bwoko bwa Ebola muri Sudani rushobora gutangura kugeragezwa mu ndwi nkeyi ziri imbere. Eugene Mukankusi kandi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko igeragezwa ry'urwo rukingo rushobora kuzarwanya iyo ndwara yabaye icyorezo muri Uganda rishobora gutangira mu byumweru bike. Uganda yatangajwemo icyorezo cya Ebola ku itariki ya 20 ukwezi kwa 9, kandi ubwandu bwaturutse mu bwoko bwa Ebola Sudani. Minisitiri w'ubuzima wa Uganda yahamije ko abantu 54 barwaye Ebola kandi ko 19 bapfuye. Habaye impungenge z'uko kubuza iyo ndwara gukwirakwira mu gihugu bishobora kutazoroha kubera ko ubu nta rukingo rw'ubwo bwoko bwa Ebola ruhari. Kuri ubu ubwandu bwiganje mu ntara 5 zo muri Uganda rwagati. Mu ijambo yagejeje ku nama y'abayobozi bashinzwe ubuzima y'akarere ka Afurika ibera mu murwa mukuru wa Uganda Kampala mu buryo bwa video, Tedros yavuze ko inkingo zitandukanye ubu zirimo gukorwa zikaba zishobora kuzahangara Ebola Sudan. Yavuze ko 2 muri izo nkingo zishobora gutangira kugeragezwa muri Uganda muri ibi byumweru biri imbere, mu gihe gitegerejwe ko zemezwa n'amategeko zikanemerwa na guverinoma ya Uganda. Nubwo nta rukingo yari ifite, OMS yari yavuze ko ubwoko bwa Ebola Sudan butandura cyane kandi byagaragaye ko bwica abantu bake ugereranije n'icyorezo cyabanje cya Ebola Zaire. Koze Eugenie Mukankusi. Handi naho amakuru aturuka ku bihe yatumye abantu 2,100,000 muri Chad bahura n'ibibazo by'inzara. Eugenie Mukankusi ibindi kuri inkuru.
amafi akomeye akurikiranye n'imyuzure ikaze itarigeze ibaho mu myaka 30 ishize byatumye ibiciro bitumbagira kandi abantu babarirwa muri miliyoni 2.1 muri Chad barashonje nk'uko amashami ya ONU abivuga. Ikigega cy'umuryango w'abibumbye cyita ku bana UNICEF kivuga ko 10% by'abana bose bafite munsi y'imyaka 5 y'amavuko bagize ibibazo bikomeye biva ku mirire mibi kandi umwe muri 3 yaragwingiye. Chad ituwe n'abantu bose hamwe miliyoni 16,400,000 hakurikijwe imibare y'Banki y'Isi yose. Rakoze mugenzi wacu yadushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu Burundi. Imiryango irenga 400 yo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoki ivuga ko heriko iri mu Rwanda leta y'u Burundi ku nguvu. Aburamatari w'intara ya Cibitoki Buramatari w'intara ya Cibitoki Kareme Bizoza avuga ko atari kwimura ku nguvu ahubwo leta iriko yisubiza amatongo yayo. Eloje Burikaneza niwe yaduteguriye iyi nkuru. Umuntu yangajwe wumva yubaho gute? Ahubwo nibarebe bamwe bari bavuga ko bakwiye guhungura abantu, none natwe gatugiye guhunga kubera inzara, kuko igitero ca mbere ni inzara. Uwo numwe abanyagihugu wahitwa Ryabigabo ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ni umwe mu bagize imiryango irenga 400 iri mu Rwanda leta. Abo ko amatongo bariko bakurwamwo bari bayahawe na leta haraheze imyaka myinshi kuva kuri basekuruza bayaguza n'ishirahamwe korijejwe guhingura no guteza imbere igiterwa c'ipampa. Bo baho bahaye iryo shirahamwe himburwa ipampa mu gihe aho bagujije harimwa ibiterwa mbumbarugo cane cane imyumbati. Yemeza ko Buramatari w'ico gihe n'umuyobozi mukuru wa Kojeko babisinyiye. Imyaka abanyagihugu baho bamaze igera kuri 80 hafi nk'uko abisigura. Ibaze nk'ahantu twabaye kuva muri 45 ahasokuru batubwira ko bahawe n'umwami mwambutsa, natwe turavukira aho hantu kugeza iki gihe twari tukiri ngaho twarunze kuva kera. Ni hamwe nyene kumbure nkeka abategetsi batemera abandi. Umuntu yangajwe wumva yubaho gute? Ahubwo nibarebe bamwe bari bavuga ko bakwiye guhungura abantu, none natwe gatugiye guhunga kubera inzara, kuko igitero ca mbere ni inzara. Kuva muri 2 baguma ariko bararima imyumbati, hanyuma rero niho Buramatari n'ubundi yavuga ati kubona nta cemeza gihari buri muntu naze ku meteri yiwe yiyandikishe ingene hangana kugira aronke urukaratasi. Mbo cha turabikora uko tumaze kubikora uko turaguma aho twarabandanyije tuharimira kugeza iki gihe. Akabi nakeza tukabonye ejo bundi baza bavuga kuko naho arahi wawe twabonye Buramatari aza bateza ubwatsi bw'inka. Tusa nk'ekamenga ntituri mu Burundi. Itegeko umukuru w'igihugu yasohoye menga twebwe ntiyadushitseko. Sinzi ko hari mu gihugu hari bakwiye gukingirwa n'abandi batakwiye gukingirwa. Igikorwa cyo kubimura gifata nko kubanyaga. Baza nk'ukumenga n'abantu baje gutegeka bataza kumviriza bene igihugu. Bari bakwiye narebi abantu bakwiye gushika aho hantu ntibaze barahagarara ngo ari ngo havuzwe ibi nibahamagara bene igihugu babarangira idonido n'ingene ibintu byose bimeze biri ku rutonde. Ariko amaze kuzitegeka nk'iryo kunyaga tubona nk'uko turiko turahohoterwa. Uwo wundi mugabo wo muri Bazamiduha nawe yemeza ko Samuvyara yashitse mu Ryabigabo mu 1945 yibaza ko abantu bugiti cyabo bariko bashaka kwihagira amatongo y'abasekuruza. Abantu benshi barapfunzwe n'abandi barahigwa, bamwe barahunga. Ibintu biratuyobera turayoberwa ivyo ari byo. Kwituye abajeje intwaro kuva mu ntara no mu komine bose baca baduhindira kure bakavuga ko turabarobere turwanya leta. Nyuma turabura ico dukora nyine turaja aho turanuma. Twabandanyije dukorera mu Ryabigabo ko Rugomero bari bamaze kuyitwaka bayihaye abandi bantu. Turakora mu Ryabigabo umwaka umwe ugira kabiri tuzatwumva ngo nibigobe mwahorana ngo nivyakonjere toke barajamwe baratema matongo barayanyaga bayaha abandi bantu. N'ubu mwayo matongo y'ibitoki mu Bigobe harimwo abantu bagifitemo ingorane n'uno munsi. Uzawumva nk'ujejwe kongere kaje canke ujejwe koperative ngo ahantu leta irahakeneye, kumbe yahagurishije amafaranga akirira agacaza n'uwashatse. Ugize uvuge rero uzubona convocation witavye uhita bagufunga nta kindi. Buramatari w'intara y'Ibitoke avuga ko ayo matongo ari ntizo ya leta kandi ikabishaka kuhakorera imigambi y'iterambere rusange muri kino gihe. Kareme Bizoza
amatongo abanyagihugu bakoreramo bari barayatijwe na leta kuko ajya amatongo bibaza n'iduhana y'amatongo arimo ipampa rero aho byanze bigihara ko ipampa ririmo kubera ibihe byari bihitiye leta ntiyari kuri kumwe n'igihugu buri cyo bakora niyo mpamvu batije abenegihugu barimamwo ibitego mbombarugo kandi n'ubu nabwo bayabatse nzo ko jiruko yarabemereye yuko hariho ibitegwa bibana n'ipampa barakwereka aho urima mugabo bati utera iki gitegwa ku buryo ipampa rigiyemo ipampa tononekara ikibazo abenegihugu cabagira cabona kumenga kumva ko leta yabwiye ngo babe barahakorera babonye ko amatongo yawe wamubona amatongo ya leta ntabwo ari amatongo y'abenegihugu izoza twari intara ya Cibitoke asaba abanyagihugu gutahura gusa nuko baca bavuga ati ko ari genda harimira ipampa rero ni wanje ihibambewe itongo rya leta cyo tsabe n'igihugu nuko butahura neza ko bahakorera bakurikije amategeko leta iba yashizeho. Cibitoke ni imwe mu ntara z'u Burundi zimbuka cyane kandi zirimo kimwe mu biterwa njabukamazi pampa irimo amatongo atari make ya leta azwi nk'amapeyizana. Ayo muri komine Rugombo abanyagihugu bavuga ko ariko baranyagwa yegereye uruzi rusizi rugabura Burundi na Kongo. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika. Yakoze mugenzi wacu Eloge uri kaneza kuri inkuru yadushikirije. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakiriye abadepite bo mu ntara za Kivu yo mu buraruko na Ituri. Bari bategekanijwe kurabira hamwe ikibazo cy'umutekano muke uri muri utwo turere. Iyo nama ibaye mu gihe gisagara ca Goma hishwe harashwe umusore yarashwe n'umusirikare. Abanyagihugu bazindukiye mu myiyerekano. Umwe mu badepite vyari bitegekanije ko ahura na Perezida Tshisekedi ayobangira Safari Nshuti avuga ko ingabo zari zikwiye kugarura umutekano aho kwica abanyagihugu. Ni mu kiganiro n'umenyesha makuru Venus Nshimiyimana hari Londres mu Bwongereza. Uya musore amise ni umusore wari utwaye iyi modoka yarashwe n'abapolisi bari bashinzwe kureba ukuntu bishyuza amatagisi ya vignette. Donc gavana wa Nord Kivu yashyizeho gahunda ya bouclage ikoresheje abakozi bashinzwe gufata iyi misoro bakaba bari kumwe n'abapolisi bagahagarika amamodoka barimo kwishyuza. None habaye ikibazo hagati y'uwo musore n'umupolisi umupolisi akubita amasasi uwo musore yarapfa ni ikibazo cyabaye hariya i Goma. None ubwo bwicanyi bwa bene ako kageni ni ubwa mbere bubaye kuva kino gihe kidasanzwe cyajyaho cyangwa se byari bisanzwe biba? Abantu bo gupfa barimo gufata ni benshi nubwo bashyizeho iyi etaje siyeje kugira ngo urebe ukuntu igarura umutekano ako ntabwo byabujije abantu kwicwa. Abantu barakicwa, ibikundi byitwaje intwaro biracyakora. N'ikindi tukaba turimo kubona abasirikari n'abapolisi ba leta nabo kuba babona ubutegetsi sasa nabo barimo kwitwara nabi mbere y'abaturage kuko bazi ko bafite uburenganzira bwose. ugasanga umusivili ubu nta gaciro afite imbere y'umupolisi cyangwa mbere y'umusirikare. Abaturage ba Goma bakiriye bate urupfu rw'uwo musore Amisi? Ni wowe ubatwaje ijambo? Abaturage barakaye kuko barimo kureba ntabwo barimo kumva ukuntu guverineri donc ubuyobozi bwa etat de siege bwashyira ingufu nyinshi mu kwishyuza imisoro amatagisi aho kureba ukuntu bagarura umutekano kurangiza ibibazo by'ibikundi intambara ahubwo bagashyira imbere gusa kugenda gushakisha amafaranga mu baturage bakoresheje ingufu nyinshi za gisirikare zari zikwiye ahubwo kujya ahantu hariho ikibazo cy'umutekano intambara. Ibyo byatumye abaturage benshi ariko barakara ku buryo uyu munsi hari hatangiye imyigaragambyo. Hari ahantu bafunze iyi mihanda. Ibyo ndumva biraza gutuma
ubuyobozi bwa Goma bureba ukuntu bwafata imyanzuro yindi gahunda yindi yo kureba ukuntu bakwishyuza iyo taxe ako badashizemo ingufu zirenze kuko izo ngufu tuzikeneye ahantu hari ikibazo cy'umutekano cyo kurwanya intambara. ubwo minisitiri w'intebe Sama Lukonde yasuraga ako karere yari yifuje ko icyo gihe kidasanzwe cyahindurirwa imikorere. Mwebwe mu nteko nshingamategeko i Kinshasa icyo kibazo mukibona mute? Twebwe icyo dutegereje ni ukubona iyo raporo ya premier ministre Sama kuko yavuyeyo yagiye Goma na Ituri ari kumwe n'abayobozi ba gisirikare abashinzwe umutekano ari kumwe n'abadepite gukora evaluation ya etat de siège. Ndumva dutegereje kwanza aduhe iyo raporo tukaba dufitanye inama uyu munsi na premier ministre na president bahamagaje abadepite bose ba Nord Kivu na Rwituri. Ndumva niyo gahunda yo kuduha iyo raporo yabo inyuma twumve imyanzuro baza gufata ku bijyanye na etat de siège. Ako kuri twebwe tuzi ko abaturage icyo bashaka ni uko iyo etat de siège ivaho hagasubiraho abayobozi ba gisivile ahubwo abasirikare bagashyiramo ingufu nyinshi mu kurwanya ibikundi no kuzana umutekano. Depute Ayobangira Safari ndagushimye cyane ku bw'akakanyuhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane nawe Venus Nshimiyimana kuri iyo nkuru. Radiyo ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho mutega amatwi ikiganiro bungabunga ubuzima mwateguriwe kandi mugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ndabaramukije mbashimira ko muri kumwe natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima. Ndi Eugenie Mukankusi, ikaze mwese. 50 byibura by'abantu batuye isi ntibabasha kubona ubuvuzi bakeneye kandi miliyoni 100 baguswe n'ubukene bitewe n'ubuvuzi buhenze nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ibivuga. Ababirebera hafi bavuga ko ubuvuzi butagira uwo buheza ari inkingi ikomeye yatuma abantu bose babasha kubona serivisi z'ubuvuzi bakeneye bitababereye umutwaro. Bavuga ko ubwo bwishingizi kuri buri wese bugamije gutuma serivisi z'ubuvuzi zivugurura bikarinda ubuzima bw'abaturage ikintu cyose cyabangamira kandi bikabarinda ubukene buturuka ku burwayi. Abashyigikiye ubwo buvuzi butagira uwo busiga inyuma bavuga ko bituma byorohera abarwayi bose kwivuza. Cyakora ababurwanya bavuga ko bufite inenge harimo gutuma umwimerere w'ubuvuzi abantu bahabwa ugabanuka. Aha bavugamo nk'ibijyanye no gutegereza igihe kirekire mbere yo kubasha kugera ku nzobere mu buvuzi ku ndwara runaka. Serivisi zinyuze mu buvuzi budaheza zishyirwamo amafaranga na za guverinoma 100% cyangwa mu buryo bucagase. Abaturage b'abasangwa butaka bazwi nk'abasigajwe inyuma n'amateka bo mu mudugudu watera imbere mu Rwanda bamye bagorwa no kubona serivisi z'ibanze z'ubuvuzi. Imbogamizi nyamukuru ikaba ikiguzi cya serivisi z'ubuvuzi. Leta yafashe zimwe mu ngamba zigamije kuvanaho icyo cyuho binyuze muri gahunda y'ubwisungane yiswe Mutuelle de Santé. Tukiva mu masamba twagiraga ubwigunge, twaba turwaye tugatinya kuza ku bitaro, twagera ku bitaro tukatinya kuzayo, no kubyara tugatinya kuza kubyarirayo. Ariko umubyeyi wacu Paul Kagame akimara kumenya uburenganzira bwacu yaduhaye mituweli araturihirira, abana bararwara tukabazana ku bitaro nta kibazo. Iyo mfashanyo ishingira ku bukene mu mikoro, itangwa mu byiciro 5 bigendanye n'amikoro biva ku nyuguti ya A kugera ku ya E. Ingo zo mu rwego rwa E ni zifite mikoro ari hasi cyane kurusha izindi. Izi ngo zishyurirwa ubwisungane mu kwivuza buzishyurira serivisi z'ibanze z'ubuvuzi nta kiguzi ndetse bigahabwa n'imiti ku kiguzi kigabanije. Leta itarandihira yaragoraga kubura amafaranga yo kwivuza. Abayobozi b'urwego rw'ubuvuzi bavuga ko uruhare rw'abaturage rukenewe mu gufasha mu kubaka icyizere. Kimwe mu bisubizo ni ugukorana n'abajyanama b'ubuzima bari muri buri mudugudu. Mu kazi kabo harimo guhugura abaturage ku ndwara zitandukanye
gusura ingo bagenzura uko ubuzima bw'abazituye buhagaze, kwibutsa abagore batwite igihe cyo kwisuzumisha n'ababyaye bakabibutsa amatariki yo gukingiza abana. Nkibyara umwana wa mbere njyewe yarwaye inzoka, ubwo ndagenda mu Kinani mbaza ababyeyi bakuru timundagira umuti umwana wanje yarwaye inzoka, baragenda banyahirira ibyatsi by'inzoka, ariko igihe mboneye mituweli namujanye ku bitaro, ngezeyo baramuvura bansi igiceri cya 20 nicyo natanze. Abari mu cyiciro cya E banagenerwa izindi mfashanyo mu mibereho nk'inkunga y'ibikoresho bitanga umuriro w'amashanyarazi ukomoka ku mirasire y'izuba mu ngo zabo, kimwe na gahunda mbonezamirire. Profesor Mohamed Nasir Sambo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwishingizi mu kwivuza mu gihugu cya Nigeria, aratubwira ibindi byerekeye inzitizi n'amahirwe yo kugira ubuvuzi butagira uwo busiga inyuma. Once you are employed in an organization that has about 10 staff and more, you are part of your salary and contribution from. Iyo ukora mu kigo gifite abakozi bagera ku 10 cyangwa barenga, ushobora kubikora. Igice cy'umushahara wawe hamwe n'umusanzu uvuye ku mukoresha wawe bikazakusanywa bigahurizwa hamwe mu kigo cya leta gishinzwe ubwisungane mu buvuzi. Ibyo birafasha, ariko imbogamizi zirimo nuko itegeko ntacyo riteganya koherezwa mu cyiciro cy'imirimo itanditse ari nabo benshi. Rero ubuvuzi kuri bose bugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere ni gute winjizamo abaturage bose. Ibyo ni mu gihe wenda ku baturage bose bagera kuri 25% gusa ari bo babasha kugera ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Ufite abagera kuri 5% batabasha kuhagera. Rero ubuvuzi kuri bose nimwe muri gahunda zafasha ko bose bagerwaho. Ni gute uzazamura umubare wa 25% ukawugeza ku 100%? Icya kabiri ni gute twakwagura serivisi zirimo gusabwa. Muri make ni gute twongera serivisi zitangwa. Icya gatatu ni gute uzabyifatamo mu gukemura imbogamizi zishingiye ku mikoro, ubwirinzi, imwe mu mpamvu zisunikira abantu mu bukene. Imitangire ya serivisi z'ubuvuzi yabisobanuye iki mu gihe udafite uburyo bwo korohereza abantu kwivuza? Abo bantu byanze bikunze bazakena, kandi ubukene buteza izindi mbogamizi ku rwego rw'ubuvuzi, bushobora guteza igabanuka rikabije ry'umutungo cyangwa kugusunikira mu myenda, kandi urwo ni uruziga rubi. Igeragezwa ry'urukingo rushya rwa malariya rwakozwe na kaminuza yo mu Bwongereza ya Oxford bwagaragaje ko bukora ku gipimo cya 80%. Ibyo bivuze ko rufite ubushobozi bwo kurengera ubuzima bw'abantu babarirwa muri za miliyoni nubwo kuzarandura iyo ndwara. Ibindi kuri iyi nkuru. Urukingo rwa malaria rwiswe R21 rumaze kwerekana ibisubizo bishimishije by'igeragezwa nyuma y'inshuro 3 z'igeragezwa ry'ibanze. Icyakora kugumana ubwo budahangarwa byakomeje kuba ikibazo gikomeye. Imwe mu mpungenge zari zihari nuko ubu bwashoboraga kuba ubwirinzi bw'igihe gito, kandi kugera kuri 80% by'umusaruro wari witezwe mu mwaka wa kabiri. Ni amakuru ashimishije rwose muri urwo rwego. Icyiciro giheruka kigeragezwa cyarimo abana 450 bo mu mujyi wa Nanoro muri Burkina Faso. Ibyarivuyemo byatangajwe mu kinyamakuru cya Lancet kibanda ku nkuru z'ubuvuzi, bigaragaza ko doze ishimangira yari hejuru mu kurinda ubwandu bwa malaria ku kigero cya 80%, nta n'ingaruka mbi zikomeye zagaragaye. Aka ni agakoko ka parasite turimo kugerageza gukingira. Izigera ku 100 zakorewe amagerageza yo kwa muganga, kandi birasa nkaho ubu ari rwo rufite ibisubizo byiza kugeza ubu. Uruganda Serum Institute of India rwakoze amamiliyoni ya doze z'urukingo rwa COVID rwo mu bwoko bwa AstraZeneca rurimo gukora urukingo rwa malaria rwa R21. Turimo kugerageza gukora igisa nk'ibyo kuri malaria, gukora urukingo ruhendutse
ku buryo twasohora doze miliyoni 100 cyangwa zirenga mu gihe gito gishoboka. Mu mibare ya nyuma igaragara, malaria yishe ababarirwa mu 627 mu mwaka wa 2020. Umubare munini cyane wabo n'abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bo muri Afurika y'umunsi butayu bwa Sahara. Ishami rya Loni ryita ku buzima ryemeje urukingo rwa mbere rwa malaria mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize rwiswe RTSS, ariko R21 ishobora gutanga icyizere gisumbyeho. Urukingo rutanga icyizere kiri hejuru nk'uru rushobora kurokora ubuzima bw'abantu 100,000 mu mwaka, ndetse rukazageza ku kurokora ubw'ababarirwa muri za miliyoni mu myaka 10 iri imbere cyangwa irenga. Ibisubizo bizava mu igeragezwa ry'icyiciro cya gatatu ririmo gukorerwa ku bana 4,800 bizasohoka mu mpera z'uyu mwaka, kandi abashakashatsi bizeye ko inkingo zatangira gukorwa ku bwinshi mu mwaka wa 2023. Zimbabwe ihanganye n'icyorezo cy'iseru cyahitanye abantu hafi 700. Abenshi muri bo bari abana n'abantu bakiri bato. Abayobozi bashinzwe ubuzima bavuze ko kuva icyorezo cyadutse bahanganye n'iyo ndwara yandura iterwa na virusi. Ni indwara itera uduheri, gukorora n'umuriro, kandi ishobora kwica abana batakingiwe. Muganga Alex Ntare Gasasira ahagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima WMS muri Zimbabwe. Dore icyo abivugaho. For this initial phase, the vaccination campaign has been limited to the children from 6 months to 5 years. Kuri iki cyiciro cya mbere, gahunda yo gukingira iseru yagarukiye gusa ku bana bafite kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 5, ariko turimo kubona mu turere tumwe twibasiwe cyane no mu biturage umubare munini w'abana barengeje imyaka 5 bayanduye. Icyo bitwereka nuko dukwiye kwagura ikigero cy'imyaka yabo tugomba gukingira muri ubu bukangurambaga tukageza ku myaka 15, kandi dukeneye andi mikoro y'inyongera. Mu bijyanye no kwita ku bana bamaze kwandura, turimo gukora uko dushoboye ngo twubake ubushobozi hirya no hino mu gihugu, twongera guhugura abakozi b'urwego rw'ubuzima. Iseru yari imaze imyaka 12 itagaragara muri iki gihugu. Rero bamwe mu bakozi bacu bakorana bya hafi n'abaturage bagomba guhugurwa ku bijyanye no kwitahura no kwita ku banduye. Guhera ku mineke, ibintu byose bihingwa muri Maroc bikoresha ifumbire itari mvaruganda. Ubu buhinzi bwiswe Jinane Rakbir buherereye i Darbuza mu mujyi uri mu birometero 20 uvuye mu burengerazuba bwa Casablanca. Bwatangijwe mu mwaka 2003 na Fatuma Benad Benibi Gerari, wahoze ari impuguke mu mibanire y'abantu, waje kuba umuhinzi ukoresha ifumbire yo mu kimoteri. Inkuru irambuye. Kuva ku bigori kugera ku rutoki, ibihingwa byose hano umwimerere. Iyi famu yitwa Jinane Rakbir, iherereye muri Darbuza, umujyi ubarizwa mu birometero 20 mu burengerazuba bwa Casablanca. Yashinzwe mu 2003 bikozwe na Fatuma Benabdenibi Gerari, wahoze ukora ibijyanye n'ubumenyamuntu, aza guhindura ajya mu buhinzi bw'umwimerere. On utilise l'eau à très petite quantité. L'agroécologie c'est dukoresha amazi make cyane. Ubuhinzi bubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima rwose n'ubuzima bwiza bw'ubutaka. Ni ingenzi cyane. Ntabwo twitaye ku butaka uko bikwiye, nubwo ubutaka ari bwo shingiro rya byose, kandi rero ubuzima bwiza bw'ubutaka bukaba budashobora kugerwaho nta fumbire. Benabdenibi Gerari anakira mu ifamu y'abashyitsi barimo na ba mukerarugendo b'abanyamahanga, akabasobanurira ibyo akora, bakanaryoherwa n'indyo ya tagine yateguriye aho mu mboga zeze mu ifamu ye. I met amazing people here that shared their opinion with me, and I loved the idea of visiting. Nahuriye hano n'abantu beza cyane, bansangiza ibitekerezo byabo, kandi nkunze igitekerezo cyo gusura ifamu ikoze mu buryo burambye, kubera ko sinigeze ngira amahirwe yo kuyibona mu Bufaransa, kandi nibwira ko hariho hazaza hacu nk'ibiremwa muntu byujuje ubumuntu. Nsanga ibi bikwiye. Umwe mu migirire yahinduye ni uguhindura agakoresha ubwoko bushya bw'inyongeramusaruro. Muri aka gakarito igihishemo ni iminyorogoto ibarirwa muri 100 niba ahubwo atari mu magana.
Arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi kuri icyo kiganiro bungabunga ubuzima. Nshuti mwese mukundira ijwi rya Amerika ni naho duraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye. Ndashimiye Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Edi Gwema niwe yarabihagariye. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye.